urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze ni mwese muteze amatwi ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya 8 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 wagize ingaruka ku nzego zinyuranye mu Rwanda, harimo n'urwego rw'amahoteli n'ubukerarugendo rusanzwe rufatiye runini ubukungu bw'igihugu. Raporo yashyizwe ahagaragara n'ishami ry'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF yerekana ko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka gusa uru rwego rwahombye miliyari 34 na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibigo bitembereza ba mukerarugendo byahombye miliyari 20, amahoteli ahomba miliyari 13, ikigo gitegura inama mpuzamahanga gihomba asaga miliyari 1, mu gihe ibindi bigo bitanga serivisi zifitanye isano n'ubukerarugendo byahombye miliyoni zisaga 150. Mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku mikorere y'amahoteli mu Rwanda muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19, dore ko ari urwego rusanzwe rufatiye runini benshi haba mu bijyanye no gutanga akazi ndetse na serivisi. Iki ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho ngiye kukibagezaho nitwa Nicole Giraneza. Ntimucikwe kuko tubafitiye n'agace ka 8 k'ikinamico Sigasira. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Ikiganiro cya none rero reka tugitangirire muri Silent Hill Hotel iherereye mu karere ka Kayonza, maze twumve ikiganiro mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye n'umuyobozi wayo ku mikorere yayo muri iki gihe. Nitwa Nkurunziza Jean Dodier, nkaba ndi umuyobozi wa Silent Hill Hotel iherereye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Ni izihe ngaruka COVID-19 yagize ku mikorere yanyu nka hoteli? COVID yagize ingaruka ku mahoteli muri rusange, na Silent Hill Hotel yagizweho ingaruka nyinshi kuko abazaga bagana hoteli ntabwo bakiza. Buriya Silent Hill Hotel iherereye mu karere ka Kayonza, ni hafi ya hoteli Akagera, ni mu masangano y'imihanda ugana Tanzania ndetse na Uganda, ikaba ari hafi ya parike y'Akagera. Ibyo byose ni byatumaga igendwa cyane, yaba abaturuka hanze y'ibihugu ndetse n'abandi bajya gusura parike, n'abaza gukoreramo inama ndetse n'ubukwe mu buryo butandukanye. Ngendeye wenda nka lockdown twagize mu kwezi kwa 4, byagaragaraga yuko ifite chiffre d'affaires mbere ya COVID igera kuri miliyoni nka 400, ariko mu kwezi kwa 4 twaramanutse cyane tugera kuri chiffre d'affaires ya miliyoni 9. Ukwezi kwa 5 bigenda bizamuka gake gake, yego kugeza uyu munsi urabona yuko hari icyagiye gikoreka, ariko mu by'ukuri turacyari mu bibazo by'imyinjirize y'amafaranga mu buryo bugaragara. None ubu muri gukora iki mu guhangana n'izi ngaruka? Icyo dukora n'ubundi ni ukwirinda, ni ugushyiraho ibisabwa n'inzego z'ubuyobozi ndetse na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo abatugana babashe kutugana bafite ubwirinzi bufatika, ndetse n'abari muri hoteli bagira ubwirinzi, kugira ngo turebe ko twahangana n'iki cyorezo kirangire, hanyuma twongere dusubire mu bihe byiza nkuko byari bimeze na mbere. Ni izihe mbogamizi mu gihura nazo mu gihe iki cyorezo kikirimo? Ikigaragara cyo imbogamizi ni nyinshi, kuko mu by'ukuri turacyafite abakozi duhemba, nubwo bagenda bakora mu mashifti kugira ngo hatabaho ubucucike bw'abantu benshi muri hoteli, ariko n'ubundi akazi uko ari gakeya abakozi dufite turacyabahemba. Basanga ni ikibazo cyo kubona amafaranga yo guhemba abakozi ndetse no kwishyura banki, kuko
ubu ngubu twatangiye kwishyura ayo mafaranga nayo kuyabona ni ikibazo. Ikindi wenda navuga hoteli mu by'ukuri yabikora yabidakora hari amafaranga igomba gusohora ajyanye n'amasuku, umuriro, maintenance, ibyo byose ni amafaranga menshi. Ibigaragara yuko amafaranga rwose agenda kandi uburyo bw'imyinjirize yayo bukigoye. Ni gute mukorana n'amabanki muri ibi bihe? Ku bijyanye n'imikoranire ya Silent Hill na banke uyu munsi navuga yuko ari uburyo bumeze neza, kuko hari ikigega leta yashyizeho cya recovery fund cyo gufasha abagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID19. Rwose mu by'ukuri nanjye ndi umwe mu bakigannye. Kugeza uyu munsi nasabye nanjye ko najya muri urwo rutonde, ndetse kugeza ubu ngubu icyiciro cya mbere cy'amafaranga yagomba kudufasha ari kuri 5% agabanya ku mwenda twari dufite. Ndi umwe mu bamaze kuyabona. Urebye n'ubundi leta yadutekerejeho, kuko urumva kuba yarafashe umwenda umuntu yari afite 35% yawo bakawushyira kuri 5%, urumva ni ikintu gikomeye nacyo kirimo kidufasha nibura mu kwiyubaka. Nkurunziza Jean de Dieu, umuyobozi mukuru wa Silent Hotel, turamushimiye. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Uzziel Ndagijimana aherutse kubwira inteko ishinga amategeko ko amahoteli ari urwego rubabaye kurusha izindi, ku buryo ariyo mpamvu yashingiweho ruharirwa igice kinini cy'amafaranga azakoreshwa n'ikigega nzahurabukungu u Rwanda rwashyizeho nyuma yo kubona ko icyorezo cya coronavirusi gikomeje kuzahaza ubukungu bw'u Rwanda. Muri iki kiganiro mugenzi wacu Ishimwe Honore yaganiriye na Teddy Kaberuka, impuguke mu bukungu, maze atangira amubaza impamvu urwego rw'amahoteli rukwiye kwitabwaho by'umwihariko muri iki gihe. Navuga ni igice gihuza ubukerarugendo n'abakerarugendo, kuko iyi hoteli niho uje mu gihugu wese ashyikira, niho abantu bahurira bashaka gukora ibikorwa bitandukanye, haba inama, haba amahugurwa, haba guhura, ku buryo rero amahoteli afite runini afasha. Ariko ikindi nko navuga mu bukungu, burya amahoteli ni bimwe mu bigo bikoresha ibintu byinshi biva mu gihugu, cyane cyane iyo ari amahoteli navuga ajyanye n'umuco w'igihugu. Ihoteli ubona buriya haba harimo ibinyobwa, haba harimo ibiribwa, haba harimo kuryama, haba harimo kwidagadura. Ibyo bice byose bitanga imirimo ku baturage. Urumva rero ko ari igice gikomeye cyane gitanga amahirwe menshi, bishyura imisoro myinshi, ku buryo aba ari igice iyo gihungabanye gikora kuri benshi. Tuvuge nko muri COVID, aho amahoteli yari afunze, wasangaga ibiciro by'imbuto, ibiciro by'imboga byaragabanutse, kuko amahoteli ari mu bigo bimwe bigura ibintu byinshi cyane kandi mu buryo buhoraho. Arakoze Teddy Kaberuka, impuguke mu bukungu. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwoherereza igitekerezo cyawe kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Wanadusanga ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Frank Gishamugisha ni umuyobozi w'ihuriro ry'abakora ubucuruzi bushingiye ku bukerarugendo n'amahoteli mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF. Avuga ko hari ibiri gukorwa mu rwego rwo gufasha amahoteli guhangana n'ingaruka za COVID19. Ni mu kiganiro yagiranye na Honore Ishimwe. Umufatanyabikorwa yabaye leta, aho wumvishije leta yahagurutse mu by'ukuri yumva ko 50% y'ikigega ngoboka kugira ngo ubucuruzi bwongere bubyuke giye mu bukerarugendo n'abanyamahoteli. Icyo twakoze nanone ni ukubahuza abanyamuryango bacu, tubahuza n'ibindi bigo cyane cyane nk'ibigo by'imari kugira ngo barusheho gusobanukirwa icyo kigega cy'ingoboka nyine leta yashyizeho. Turashobora no kubakangurira ubundi buryo ubucuruzi bushobora gukorwa
butandukanye nuko twabukoraga mu gihe covid itaraza. Urugero ku mahugurwa rusange ni gute wagurisha, wacuruza, wamenyekanisha ibyo ucuruza biciye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ari hahandi bajyaga bajya wenda mu ruhando mpuzamahanga bakajya mu expo n'ibindi mu gihe bitakiba henshi. Bivuze iki rero ni ukugaragariza abacuruzi bacu ubundi buryo bushoboka, dushakisha nk'ibitangazamakuru byo hanze bishobora kumurika curuzi cyangwa serivisi zinoze zitangwa mu Rwanda, tukabagaragariza abakiriya bacu bo hanze ko mu by'ukuri ubucuruzi bugikorwa. Nk'urugero ejo bundi hambere twajyanye amasezerano n'urubuga bita Sustainable Business Magazine rwo mu Bwongereza kugira ngo rusheho kumenyekanisha ibikorwa serivisi dutanga mu rwego rw'abanyamahoteli n'ubukerarugendo. Icyo ngicyo rero gifasha na wa wundi wibazaga ati se aha naha haracyahari nshobora kujyayo nkabona serivisi nziza zo mu buryo gutembera cyangwa ubundi bukerarugendo bakirwa n'amahoteli of course. Aho ngaho ibyo biradufasha kumurikira isi ko mu by'ukuri u Rwanda ni nyabagendwa. Ibigo dufatanya nabyo ku buryo babaha amafaranga atari inguzanyo, kubafasha mu bucuruzi, kubasindagizaho muri bari kugerageza kugana twizera aheza hari imbere. Hungu kuri indege bisaba logistique nyinshi, kwipimisha n'ibindi. Niho rero tuzanye ikoranabuhanga, niho tuzana amahugurwa rusange kuri iyo mikorere mishyashya. Tugakomeza no kurushaho kugira ubufatanye umva n'ibigo by'imari. Turimo turapanga amahugurwa muri iyi minsi imbere ya vuba ashobora kubafasha kongera ni gute wakongera kwiga umushinga w'ubucuruzi bwawe. Nyuma yo kumva ikiganiro na Frank Gishamugisha, umuyobozi w'ihuriro ry'abakora ubucuruzi bushingiye ku bukerarugendo n'amahoteli mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF, nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Reka noneho twumva agace ka 8 k'ikinamico Sigasira, turagaruka mu kanya. Iyumvire igice cya 8 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Nkusi yihanangiriza Kayitesi amwibutsa ko gusurana bitemewe. Ruzinda nawe yari yasezeye akazi kubera amakuru y'urukingo rwa COVID19 yari yumvise ko ruri kugeragerezwa kubirabura. Bimeze bitubu wicikwa. Ariko ratize yane zimaze gushisha. Kayite, nzanira icyo gifuka kirimo ibishishwa by'ibitoki nongere nzihe. Babara w'intumagiza meto. Mva mbese. Mama nta kikunagire. Sigiki ruhande rwaho ari kwanika imyumbati. Uzi kwigira inkora busa gusa. Gusoroma imboga munsi y'urugo ntubishaka. Gutumwa nabyo ntubishaka. Ariko nigira inkora busa ni mama. Mva mbese. Sinagusabye itike yo kwigira mu mujyi gushaka akazu kayinyima. Ubuse n'ibyombo nabyutse noza murabipinze. Ukagira ngo sisi ni imwe twaraye turiye. Yegora. Iyo si ni imwe se nyine sije wayogeje. Mama rwose, wamfashe nk'umuntu utagira icyo amaze muri urugo urakabya pe. Koko se urashaka akazi ngo usabire akazi muri koperative Kayite? Hakora iki ariko? Yabanje akiga. Wafashe umwanya wakiga neza muri bihe bya corona haratandukaniye ni wari kuba yicaye mu ishuri. Byose. Ese ubundi meto. Ndakumva. Se wowe wirirwa utubwira ko ingendo zitari ngombwa zikurura corona. Ndabona wahembutse Ruzinda. Njewe se. Nishaka nyota mwese. Mama. Shaka nyota rwose. Mama. Karame. Waretse ibiryo byanjye nkabijyana mu cyumba ngasangira na Madu. Genda. Hanyuma se Ruzinda. Uzi ko tubari dufunze ubu inzoga wazikuye. Ugira ngo utwo tubari ntitwimukiye mu ngo. Ye? Hari abagabo bankorera umunsi mukuru wo kunsezera. Koko se wasezeye akazi nk'uko wakabivuze? Mpumvaga nivugira rero. Ngiye kujyanywa agacupa nisanzuye. Ni nayo yayo nari naraharenganiye ngo ahaha ngo ndanga gutwara nanyoye. Yego. Byebura ntuzasubira muri za nshoreke zawe. Nuko rero nawe uranyendereza. Ariko kandi mbabajwe nuko urugo rwacu ruzasubira inyuma. Ruzubira inyuma ze ntufite inka, ntufite imirima, ibyo bizagutunga.
Musurahishije? Ahubwo ni karibu dusangire meto. Ninde wakogereje ibyombo se? Igira hirya nicare hano ku mirambizo. Inzu z'abasiribateri turira mu cyumba nta ntebe tugira. Ubundi n'ibyombo ninjye wabyiyogereje da. Imana ishimwe ubwo watoye agatege. Meze neza da. Ubu igisigaye ni ugufata imiti uko bikwiye no kwita ku mirire yanjye. Cyakora wari upfuye nko. Ahora ni iki? Uzi ko nagize ngo ni korona yari yakwashije kubera ukuntu wakororaga nk'impongo. Gusa ibindi bimenyetso byo ntabyo wari ufite. Sinzi umutima wanjemo mbampamagaye kuri ya nimero 114. Imwe itanga ubufasha ku bijyanye na korona nyine. Ese burya nibo bankuye aho? Ngaho kugeza ubu Nkusi ntiyarazi ko bahamagaye rimwe kane kugira ngo bamujyane kwa muganga ubwo yari arembye. Ruzinda nawe yamaze gusezera akazi nk'uko yakabivuze. Ese bizamugwa amahorora naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu, ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Nyuma y'ikinamico turagarutse. Ese agace ka none kagusigiye iki? Twoherereza ubutumwa kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, reka noneho twumve ibitekerezo mwadusangije muri iki kiganiro tugiye kugezwaho na mugenzi wanjye Christelle Wikeze. Turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro Ejo cya none. Christelle, nguhaye ikaze. Imikorere akoze kuma ikaze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye. Kwihuse reka duhere ku butumwa bwa Mugabe Oscar uherereye ku Kagugu, aho ari kuvuga ko urwego rw'ubukerarugendo nk'amahoteli byagakwiriye gukomeza gushyigikirwa n'ikigega cyashyizweho na leta mu gushyigikira abashegeshwe n'ingaruka za COVID-19. Nzabazimana Teresford uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati ibya COVID bimaze kuturenga. Ati gisigaye ni ugusenga cyane. Reka ubutumwa bwa none mbuhinire kuri Ntirenganya Jean, aho ari kuvuga ko abafite za hoteli barimo amadeni za banke bazegera bakaganira bakagabanyirizwa inyungu. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye mwakomeza mukadusangiza ibitekerezo byanyu, turakomeza tubyakire. Nicole wasubirana ijambo ugakomeza n'ikiganiro. Ndamushimiye Christelle Wikeza utugejeje ku musozo w'ikiganiro Ejo cy'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe uyu munsi. Nshimiye itsinda rigari ry'abanyamakuru bamfashije kubagezaho iki kiganiro gihagarariwe na Roger Nigena naho Mizero Crispin akaba yari ku buhanga bw'ibyuma. Ntimuzacikwe n'ikiganiro cyo ku munsi w'ejo kizagaruka ku mibereho y'abana muri ibi bihe bya COVID-19. Wifuza kongera kumva iki kiganiro ndetse n'ibindi biganiro byose tumaze kubagezaho, wasura YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Nitwa Nicole Giraneza, tuzasubire ku munsi w'ejo isaa 12 z'umugoroba. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko bishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro Ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda.